Ele lei le tua. I taimi umalava. Ele lei foi oe. Ele lei foi oe. O kanga masalo salo tatou le le taa. E mai le vi inga le nei, ya e mana tuina o oe sa i le vanu. A le wa e mai nei, i le maunga o wha manuanga. O lona wi inga le taa le nei te tau na e loina i le altua inga tanga te iai oe. We sang that song and it says that you were once in the valley, but you're no longer there. For you have climbed up to the mountain of victory, and you should know who you are and where you're at today spiritually. Because if you do not know where you're at, then there is something wrong with your life. A wai au nei mauti noina leo le meo lo iai, so se tasina te riaina ke viso e vea mali ma whaola I lona o langa ma tautino o ia, ma whapena o na muli muli ta ia iana o onga mana fionga o oi o le tangata manu malo. E te le manu malo na wa e sau le lotu. You are never victorious because you have come to church. It's just the beginning of your church, of your journey and your confession and the revelation of who you are in Christ Jesus. You're only victorious when the Christ of the Lord is alive and well in your life. Hallelujah. O le lotu o le amatanga le o le tatu savalinga fatasi makiviso. E te le maua se manu malo I tonu o le lotu, a o le ana le lotu, o ke viso le o inai te maua I le manu malo. E le ioti le lotu mo oe, e le ioti le lotu mo a, ai na oti le na ala na whaia le lotu, mo ta ua o lona swafa o Yesu ke viso. Pai mailan whamtalanga I ona soo, ai whamawina ele apostolo o Mateo po o le wha evangelio Mateo. I le matau pe suma le ono o whamai, o le mele o te avatua ia te autou, o ki o le malo lo te maa. O te hatia e fo I lau e kale sia, I lunga o le nei papa, o le papa e leo pe te ue leo le tangata, a o Yesu ke viso. Christ is the foundation of the church. We can never have a church without Christ. We can only have an organization if Christ is not there in the church. O le lotu e le mwhai ona avea ma se lotu pe a whai e le whawaina ia ke viso ma le fionga le tua lono winga o le lotu wana se wha la putuputonga e o mai e tangata. Hallelujah. Ia popo mai la ia popo mai popo mai popo mai popo mai. But whai mai e le lei le tua. Whai mai e le lei fo iau. Ai siri a oe. Okay. O le tatou te iai le vai aso o le manu malo. We're in the week of victory. A wala o le vai aso taluai. Na whapena o na alanga I ke viso I lunga o le sa tau e le asfarele mai e whapea e. Ua tau nuu wa whaile nei mo oe. Friday last week, Christ declared to the heavens and the earth and the universe that it is done. Meaning, he has fully completed the assignment that God gave him to come and reconcile and restore the fallen man once again unto his God and the glory of his God. O le winga le manavanga po o le saunoanga le nama le malelenga ke viso I le vā o le lalolangi malelangi I le ea ma le vani munimo na ia whapenai le ono longo I le vani munimo o lo pule e satani. O lo ia longo foi I le lalolangi o lo pule e foi lava satani. Ma lalo ifo le lalolangi. Ua tau nu, o lona winga, ua toi whafoi sia mai e le tua, mea umalama na ngau ia pe na whaoa ele ti Apollo I oi le whatuanga e tena I le kenese. Kenese mua lua ma le tolu. Ai ina ua malele ke viso I lunga le ea, o inana ia toi whaailoa ailo lea, I mea umalama na whai e le tua, so se tasi e tali tonu ia te ia o Yesu ke viso, ma whaatua tua I lona suafa, wa toi maua uma I lantona o le mana ma le pule mai le tua. O lona winga o tantou o le aloifo le malu le nei, ma e foi o lo whapena na tapuai whatasi mai tantou le laivu le nei, ia eiloa ina le tae ao le nei, a whai wa e tau tino ina ke viso e vea mali ma whaole loa langa, o le pule antoa, lea sa ia a tama ewa, wa toi whafo sia mai le tua ia te oe mao.
You're with me. But the problem is that we don't feel victorious. Or if I feel tauli ona, e tanto ke le langona ina se man ya mang malo la ke le pili kokong. Ya mang malo le kau suain pase se kau kio al konformisi. Awa le mafau le na tangata. See, that's how we think. We process things according to the understanding and the systems and the economy of the world. But how many of us understand that the economy of God is far, far greater? It's beyond understanding. That's why a lot of people, even Christians, born-again Christians, don't really accept it and understand it. Because you can never think God's mind by using the methodology of the world and the concept of the world. Awa e lema fai, ona e mafau fawina le fina ngalo le tua, maalo le tua, pe a fai e te tau mawhai e fika, I lo mafau fau fale tangata. O le lalo langi le teimi lo tau mawhai e fa matala le tua. The world is trying to interpret God. But God has said, hey bro, allow me to interpret you. And lend me your ears. Me na tfa no le fionga fa le fionga le tua. Au mai yo talinga nya cha. Le mana vanga le tua I le tusio falinga fa mai a o le fai talinga fa longo ya nganga pa ia. O lo winga fa talinga le tua ina. Wa fai si loa o to fa pena ona paluina o to soifua mo to walanga I me to te fa longo I le lalo langi. A o taimi nei, wa tau no tō whalongo mai, I lo wanganga pa ia awa o nā, tō te mawai leo le manu malone nā tō te mana o mia. See, God has prepared everything for us to have a victorious journey in this life. Mene wha mei eli ane sumale ono whai upe e tolu sumale tolu, e maua o tō I puapua ngāre alalo langi nei, a ia o tō loto te tele, wa o manu malo ai, tō te manu malo ai fo. It's a done deal. Nene fa mele sfuma le ono le na Ioane evangelia. Alona fa fai upa tolu suma tolu. Wa ala no watu nei me ya te o tau na I au tau maua I le manuia mai ya tea. See, le upu lo le manuia. O le manuia maua ya ke wiso le maua le lotu. Are you with me? But it's good to come to church because if you don't come to church, then you're not going to hear what Jesus has to say. O le leo le lotu e te sawai. Ia mo ua fio mai ai lea, e tātou te whalongolongo, ai se I whapena o na mana vanga mai le tua ia e tātou. Alleluia. A wā kako wo ia McDonald, ia pe kau ke o fo I KFC, ia pe kau ke o fo I le iaso e fia fiai, happy days. E ke le mawai mea ia. Are you with me? Are you with me? Ai whai mai a ke wiso ia, e maua o tou I puapua ngai le lalolangi nei. A ia o tau loto te tele wa o manu malo ai tote manu malo ai foi o lona winga o le manu malo ke wise e te manu malo ai nei o ke wisolo olo o ke wisolo papa o ke wisolo malo sianga. He is our refuge. We are not refugees, but He is our refuge. He is our rock. He is our everything. Our problem. O fa fita ulio o le o fa na wale tua. Na na tātou I loa. Ai tātou te le talitonuina. We know the word of God, but we don't believe in the word of God. Mua whalinga. Out on the fa upe tolu. Revelation chapter 1, verse 3. Tu ako kusi. Walawa le fa mkalanga esu e ako kusi ya ina. Hear God for ourselves this morning. O te au ngani lava ia tua ina ia e whaatanga ina lava o te linga malo loto e whaafonga a o wheta laile tua ia tua e alai lana upu. O whai upe tolu o tusi o whaalinga nei tato te iai a whai wa tato iai whai tau wane na ngan Samoa. Whoever comes into His presence, whoever opens the word of God, expect blessings from that word. So se te me te tatala ai le fionga le tua, e te tatala ma ia e mautino ina e whamanuia le tua ia te oe.
Por kenese por falinga por ala batusi na ya loina so se teme te tala ila fionga na le tua e fa manuia le tua yante oi. And he's saying to us this morning, blessed are you who read. Read what? Read my word. And blessed are they that hears that. Because God knows that there are some people who don't bring the Bible to church. There's nothing wrong with that. Because you were too busy, you just wanted to come to church. And you forgot your sword. But that's okay. Say it's okay. But I won't do it again. Hallelujah. But I follow along la upulea. Ma e tausi yai. The key word for hearing and reading is to observe and obey the word of God, what God is saying in that passage of scriptures. Because that's your direction for this week. Are you with me? And why? Why do we need to obey that word? God says because the days are very near. In our spiritual walk, the rapture is just about to take off. Whatever you heard in the past brings you to today, brings you to the spiritual season of this year, 2024, to prepare you to be raptured. Wa umalanga men e fa fofonga yai mai fa longo mai ile aso na e fa na mai ai se yo foi la so na Italia ye so kibiso matatino lo wolanga o inasa fa ta pena mai ai lava oile tua mo le aso ma le vai taimile nei ina ia e mautinoa o lo e tu mau ya na fionga ma lo e tu mau ya na waonga a wa fa mai fa na fionga le tua ya na ile tu silo fa linga e leo umalava tanga tele sitianga. Understand something. Even if you have confessed Jesus Christ as your Lord and Savior, you're not going to be raptured just because you confess Him as your Lord and Savior. Are you with me? Amen. That's a bit tough. If I ask you for the color, you want maula also. Ele mau. Awa ya me sa tauna e foi ai lau tau tinonga le na. Ko tele tanga tanga tau tino ki se ve mali mfa ola yo la tolanga. Ai le ola ai. Iha. Let's walk through the word of God. Let us be blessed by the word of God. Or for fangale tuoso se sinana na italiana ke viso ma ve o ia mali mfa ola yo la tola ele mi siela tolisite a eva ai dia ka sitianga awa ele happen mua kasi sitianga ma nga yelo maka nga sitianga lo ankolo avo nyeyo o elia. I was expecting an amen from them, but brother. I saw some men go city up long okay. Na faali le mai le tuina le atol sitianga na sitia ta malola. Na sitia na fa mai na saule asio. La faali na mai fa mai kariotaf. Na mai alwailo ta malola. The city le a ku ina o se ngu ie pa ilo al kamalo a tu ai ele sai na o sai o le so o edia o le ata yo tangata tapua ile tua o tangata sa ile tua o le ata le o le tof o le afo ne o le fatu sana o le sitianga le fengeng fo o le ata na I o tangata le fengeng tuai e na ola mo le tua awa na fa longo o tangata you taia po tangata e Peru po tangata Israel ia fionga le tua ai le olai. The Israelites heard the greatness of God through great men that God chose called the prophets, but they never accepted that. They never believed in what they were saying. All they care for are the blessings and the open hands of God. Bawa me sa ola tangata Israel po tangata e Peru po tangata you tayo o fa manianga a ma fola o le tua e ke le ke ia o me fa le mau le lotu vai te mine le fa nga ngai mi nguki ale nga umba ko ngai le na sa no ai le sunga
le fai fe awal fa mantunga ia ina o ka ko Samoa e manga o se lenga ke lea ai aviska mai mea ia ko masa foi fa alvala o ko ainga lai amai me fa alvala nga akia la pele aba ko umalo lo kusanga lai mai ai a o lo kai me vai wa kufa mai no bega e vai o fofo nga o maka ia la kai me ka le lo wa ke pungo la la ke lo se ka mai me ale nga nga ai o lo kai me amai ia lo fa o kai me ke vai o fa nga nyolo wa mi milo solo ia i over a fai wa maua o i o ko fai pa maongi o ko ainga hallelujah na fai ai no le chol fa manu ngai tamalolo ye cholua mata elia ina ia fai mamoni mau tanto le fa maonio sitianga. God is faithful to all his promises. Every promise that he made, God will fulfill it. So se valoanga po se perfetanga e sauni ele tua e fa tonu ina fo ele tua. So lanta to mata ye na a o yai elia ma Elisa ia ilesi tuole Yoritana. Ava mai fai ngova venga ia ina e watu o lale tafeli Yoritana. E na watu wa ina ele yangi kalongoanga pe fa fengo ilesi tu tanga te tonu ile tua. You see? And then Elijah just took off his coat and he just struck the water and it opened up. O me mai fai ele tua ia tu ma tanga te lotu yaso nei. O mea umala o ia te oe, e whaonga ina le tua, e wa ai ai lea o fofonga, ma wa ai o mata i lona whai wawenga. A koe waku. All that you have in your home, God can use to bring the miraculous into your lives. Are you with me? Ele ia se tala noanga la wali ia, pe whawhewhenga, pe kukuma mai, pe whawhewhenga kolos, na noa trai na, Elijah know what to do. He has faith in that God. He didn't have to ask God. There are times you don't have to ask God because that's what faith is. But you believe in your spirit and you believe in your heart that he said, I will never leave you nor forsake you, even unto the end of times. That's a God who's trying to bring us into a reality and a realization of how faithful he is to all his promises to us. Le tuana na lo tama fai lava e moli o mai lo finangalo mo tanto loto o ia na te letu la fa ya te oe o lo ia fata sima o so se mete fai e fa penana fa tonu ina le tua. Na no atu te tala te malo lo no ofutala lo tai te malo le vai ai matala le vai. A la ia au le ka kongo le maka mai o so. La ta no le te vai le kale sie vai te minei ko kele ka maka. Tele tanga te falongo ai le ma foi na minoi I le fofongia ma le anga le lei o le tua. Are you with me? Ai na fai le tua le vavenga ia la. Muni mule me le saia la wa Elisha was absorbing every detail of the walk of this man, Elisha. Hallelujah. O fa te inga umau tanto wolanga, tato te mau le tuspa ia. Are you with me? Avai ai mena fa ia na fa mai Elia. Elia Isaiah. Para mena le fa ngoi le si John. No ia o nge fe mingo ia leo confusing ngoi. Sometimes I get confused with the name of these two guys here. I wish the other ones were Elijah and his disciple would be called John. Can we join Elisha, John? Oh, it's not going well with you, so you're not so well. He saw and then he asked. Son, is there anything you need from me before I depart from here? Actually, yese me ke manga wai au kele ia. Mai tama pa lua mai. Lo wanga nga ia cha. Pa fonga tala Elia. Pa fa ka kele si e fai mai foi va ku ofu ya we. Ai fa fera fa mai va ku le fa unga. That's not for me to give you. But just watch. Just watch me. And watch what God's going to do with me. And then it will be given unto. There are things I cannot give unto you.
Ia isi mea tele mwhaina watu a te oi, ai mawhai e le atua o lo uolanga, ma le atua o lo soifuanga, o na whaia mo oe. Pa mai Elia, ba ai mai. A whai lawe fina ngalo ai le atua, e whapena o na whaia mo oe. This morning I have come to tell you that whatever you need in this life as from today, God has already prepared for you. O a oma mea te mana o mea I lo soifuanga I le aso nei, wa lewa na saunia I le atua mo oe. O le whawhita ule I tatou, o loka I tatou I o tatou mawhauwhau, le mea le I o kako vaikalinga, e ka ua o le whai ai. O le mea nga o le pua po loka inga kako. E leo ia I tatou le fina ngalo le whai mena whionga le tua mua ko ni tuma tau pe lua, ar whai pe suma le ono, ua ia I tatou lea lava fina ngalo, na ia ke viso. Pau le mea le ia kako, mo le whai ai ka oipu. Hallelujah. Hallelujah. E asu pa ua ko si mesinga. Pa mai la whionga le tua, mua ko ni tuma tau pe lua whai pe suma le ono, ua ia I tatou le lava fina ngalo na ia ke viso. Meaning, the mind that was in Christ, God is saying through His Holy Spirit that those who believe in Christ Jesus and have received Holy Spirit as their helper and comforter has that mind. Hallelujah. O afonyo vai keimile le wa o ye kausanga ngai. O le aso farele. Ngo koe kaua I recording so afonyo sauninga le lua o tasiono. I le mai masino o November lua o tasiono. O whano longo loli eina. Ai o langa fionga lai launga. Lai launga ina. O whano fofi. O boi whako le ma ai o lo foifa. Ai vai o la ngangu nga o sole. E le se kama I ngangua. Wa vai nei tau sanga nei. O iso kenu. Wa. E vave la lua I. Ai kuai I. Wa makanga le wheko I. Pe wa la koe fo I ana mawhawhau. I nga ngana no whanau mai ai. Nga ngana haa moa. So le sola kai mua laku. Wa pangu le hafo I ngei le ngangu I ngau. Le si kei me ke malama I ai. O le svai kei me le ai. Le si kei me e fafa le si ngaunga le si ngaua. E wha wo le si veape ma le si veape. Ia inga. Ai o le lava lau wha longo I ai. E haa wha mamlama I le li I a te oi. Hallelujah. O leo fofongia na o le chola, se le mawhawhaula na mai nga so o mea uma lava e te manao iai, e whai e le chua moai. A wala o le mana onga o e seia le na iai, he asked for that double anointing. Elijah said, me no give you, me no have that, so watch me. If you receive it, good. If not, I'm sorry. Every conversation we made in this life is heard by God. So se taltana noanga, so ni mana tunga e whafonga le tua ina, so na tali le tua ina mana onga o Elisea. A wa laisi le fia le tua ele mawhaia Elia on ave i pe whaalua ia le whaunga. Hallelujah. Ele mawhai ona mai ia le whaunga le ia Elia I ia Esaia. Ai te maua ia se suinga o onga na le whaunga pe tatu wo le whengeng fau. Le whaunga leana ia Paulo. Ia leana ia toe ave lona te li whale angango Timoteo. So we can say, according to the teaching of the Word of God, it's a different dispensation. We whanonga le upule, whaia si mamafa le upule ngala kune ia. Su e oi po lalo winga. O ke le loa o saua lo nguko wak. Ele o se compensation or dispensation. Ia le upule. So e sa hauni le tua mea me e tali le tua ia te oi mea umalama na mantua whawhine mawar puntoto. Are you with me? Confirming what I just said. E wha maunia mea tu whapea te ina ia I loa le wha maoni o le tua le nei tinga ina mai ai I le tae au le nei. Whiwhine pona mawar puntoto, surua tau sanga. She suffered for 12 long years. And the day she heard about Jesus, she had nothing to herself. She has nothing. Well, le eise tupe. Lo mingo lau saungi alu le ngā fwingi lingo street. Le aini wo. A le la lava mai. Ai whai mai na whamtalanga a mareko, la tususinga mareko.
Na ia whaalongo ia ke wiso Yesu, ona manatu lo leo lo na loto, a whai lava, e taua na o pae le tu paolo na ofu, ona o malo lea. Listen to the declaration of this woman. She has just found out the greatness of Jesus Christ. And she talked to herself. She spoke to her own self. There are sometimes it's hard for you to find somebody that is in the same mind with you, in the same faith and same belief in you. That's the moment that you can just talk to yourself because the Spirit of God is listening. Yes, te me te mana mi se silu te mafuta fatasi pe te talo mo se metasi ai te le mau o te mile na fa nga o onga i o ya fionga le tui per fa fine le e te alwa i anga ma o luma o le tua. Hallelujah. Awai ele se te mi e mata o putu nga lo so fuanga i na le sa fa mo e te latu ya MIKA ya fa ne lu te tala no fa mai pasta se ka ku fa kasi ai uma ko ngai o le se so vangu la le wo uma le ulo. Le anga pasta le anga ngu. Ala o fa nga foi se o ko e ke le ko loku foi le ni va masi a ko uma le mali o ke risola mo tanto. You see, when you talk to God, when you talk to yourself in your faith and your belief, and you act on what you're believing and your confession to yourself, God will make sure that you get that. But my Lord, fine tau ano pai, ai fai mai le tala mareko. Ona watu lo no fa fine wa pa ile tu Paulo o foki viso wa ke ya ki so mai si wa watu le mana pa mai ki so onya pai mai Peter Jesus. What do you mean? There's so many people. It could be anybody here. But no, I know because I felt power coming out of me. It's not just a story of this woman. This is God speaking to us. That in your moments of need, and when you believe in your heart that there is a God out there, and then when you decide to do that, He's going to come and meet your needs. Maybe your needs today is healing. Maybe your needs today is finances. I don't know what your needs are. But if you're hearing, God said this morning, blessed are you who hears and you who reads my word and obey it. You're going to hear. You're going to receive that. I want to fight for female. Jesus, I'm amongst the crowd. Can I just come and touch the garment of yourself, of Lord Jesus? And find out now. She just talked to herself, and God heard the desire of her heart. That very thing has been captivating her from enjoying her life. God answered that. This morning I'm going to open up the altar here for you to come. I want you to hear the voice of God today and be obedient to that voice, because I'm here to declare you all that you need. God is going to answer that. The fire let you in say. Na ia fa pena na mawar fa I like the response and say. Sama na the anointing. I say well the anointing. I saw the pelo we wa foi nyo. O Elia ya el pelo we foi. O el pelo we ofu ya so uma la ve fa ngaluenga ila so fu e kaule e fa ngaluenga ai e moe ai e loku ai. Ai vai ko pa umai. For mai. Oh. Ia nga kang pa i ofu for mai. Oh. Pe ele tuo. O Israel. Nga kang ko le o koso mai ale. O tonga nga e mai se pelo o ka mai kai o le fia le o la vanga le ya tianga. He just grabbed a hold of that cloak that fell down from Elijah. And he just dragged it because it was just not what he wanted. You may be asking God for something, but it comes in a different form. But listen very carefully. It may be different in the way that you're receiving it and the way that God is packaging it for you.
You know, sometimes you don't receive it in the way you wanted it. But if you just grab hold of it and do your fixed action of faith there, then you will reveal that that's how God's going to give you what you want. His master is not God, and the ones that are waiting there has no faith in him. If I tell you, I life out Nisola Kong, Kong, if I think I'm Kong in the so Fakai, or letting a Yelako Kai, Lako Makai, or Elia, I let you start yay. Also, my family, I feel choice alone, and then just randomly struck that water, and he was amazed. The moment he actually struck that water, and all of a sudden, the anointing was upon the life of Elijah, was now with him. And you have to know something. The anointing was not on the cloak. And what is the Lord saying to us is that there is an anointing upon each and every one of us. Hallelujah. I often feel that anointing came here. Don't ask for the solo there. Ele se fa uma solo ngal me ke fulu oi pa ele pe ie fo ia po me ka ele yanga mai o ya pete uma go hallelujah, because it's there with you. I vai na Natalia le choina o family yanga fa na mai le chuo ya chi oi ma ile chai out in. Whatever you have there, God will use it for his glory, but also to promote you and to promote me in our faith in him, so that we can grow in our faith. Na me fai ona tato ola I lo tato fatu tuanga I le tua. E te len valau tanga fa le tua fa tele mai no fatu tua. No, ele o fatu tua le sau se poko poko I fo le na mai lo le o le kele o mai fa ko na. You know, we need to grow in the faith. The faith is already there. Are you with me? O la o ele fatu tua le to chono le upu. A wa tupu le fatu tua ile pa longo I la fionga le tua. So o le fatu tua e to chono le upu. A o oila e ke oso ko kongo le upu. Inga ia e o lai le ko kongo le. O le fatu tua lana ia. So e te grow wai lo ko kongo le upu. Ai te le fakal kalva pe. Tama pa tupu te le mai lo fatu tua. Mai tama e te whakali ia se I o koe fo mai povi I fale. Ai ele alu ko kongo le upunga e le mwhaina tupu lo wha tua. So a lot of us pray for faith. But that faith is not going to come. It's not going to grow in you, because the faith has already been given to us through his word. Are you with me? O le fatu tua, o le nawa mai ele tua e ala lana tusi pa ia. So a mana ola le fatu tua, o le mea ele ngatane te tala ele tua, ale tama ya mai ala va ya tala fatu fa mana tama alu la up. O le teimi lai te alu lo le fionga le tua, o ina lo le ti ma hofa lo le ia ina. Wa va melen tupu ya elia. E mana o se me ko lima mai ai fo ngai el saia. O lo mi a mai el saia nga, o mi o second hand anointing. It's not a double. It's an expired anointing. Just about to be expired. Ai pa uma no of me nga wa le response ng pa le attitude ka malole. Wa pa uma nge fa ya of pa palalo of le wa. Sa solo wa le ele solo la se pe o le lo solo. Ya le of nga o ai fo nge o edia. A on cafe le fo edia pa o ke no. Ya vai. O solo ai ya. Ai fa felan ko mai se o ite mamelea pe no fa o ya me fa ngai le tua mo ai. And the moment he struck that water with the cloak of that man, he knew immediately that what he has asked of God is now in him. Are you with me? Pa pula tirita o le maenga na o mea na ya te oi e fa ngai nei le tua pe ai lo fa tua ia ina. Pala awina le tua Moses. God called Moses through
la fo neo le la au e mu ai le fa o matia. All right? Fai melo le fionga le tua Moses. Ta talau se vai a wa sale me nei. A lua tu lo tan no mai fo nei ma le tua. I think fe umo le so te fa. Fai melo le tua sau e alu. And then God explained to him the assignment he was going to use him for. The fa matala le tua le mea le mana o fa nga ye leo ai fo nei o Moses. Ai fa fa mai Moses o le ni e. Ne ma fa ngo fa nga me. Fa mai melo le tua la me nga no lima. What's in your hand? Oh, it's just a staff, my shepherd staff. God says, throw it down. I mean, it's nothing. I mean, my yellow and Naka Yana, for my local life, when I are tua, can't you on a tango low, most of you see, I tango you, I train you. See, we love to hear those stories because they are mighty stories, they are miraculous stories, but we overlooked the power that's within that word for us. As he did for Moses, he's also preparing you to have the same power and have the same anointing and have the same faith. Moses didn't have a faith there. He didn't have the faith. He has given up on his calling. 40 long years he's been slaving out there in the desert. Fasiful tau sanga o lai polonga I olvao. Ayaya le aso na vala wina ile chua ya choi. Kedi lopo fia tau sanga talu na fa laina. Lafo ia te sau ile lotu ai te le iwa aya ile chua lea. O Israel nganga fa longa I kongo kuspa ia. Ai fa pia. Ai mau pe anga kupu ya kaika. Wow, God heard that question you have in your mind. And today I've come to tell you, as he used Moses, he's going to use you as well. I'm just saying that whatever's in your hand, God can use it so that you will see not only the miraculous, but you will see the love of God. I know he loves us. He loves us, but he's waiting for us to love him. How? By obeying his commandments. Well, never now may let you allow Fatali let you Yachima, Elasota Tonwina, one Fatununga left love one another. And if you love me, that's Jesus. Jesus said, if you love me, then obey my commands. Or if I law, it's not giving him more money. It's obeying what he says in his word. He did it for the man, for Elisha. He did it for Moses. He did it for the woman with the issue of blood. We are no different from those people. This is what God said to us. Because you have received my Son and you have believed in my Son Jesus Christ, therefore you are my sons and my daughters. God spoke to just a minorities. He spoke to Abraham, and because of what he declared to Abraham, all the descendants of Abraham were blessed just because of the conversation that God had with Abraham. But with us, maapele amo na laosia ile ole fengainga so fa manuanga apele amo na manuia uma lama leo tangata Israel mai le tusio kenesa mata o pesuma le lua se yo o ile tusio malaki a fio me lo ki mi se fengainga fo feta life ho le tua I ya Yesu Kristo ma fa mai le tua na fa mawina ile Yohane evangelia mata o mo fa o pesuma lua a lanto uma lava Natalia lo walo ma fa tua yante o Yesu Kristo lea o a o le tua o te fa manuia yante o te taua o o watali mo wa fafine o le asole nei e te tau lava na matua I etaliaina o le tua o lo tama o Yesu Kristo
o lo uso. Ai fa mai ke wiso, ele ngata o le uso, a o la wo. I'm no longer calling you servants or slaves, but I'm calling you my friends. Why? Because friends are able to know the secrets of the kingdom of my Father, because I am willing to share the blessings of my kingdom with you. Pe mai whetarenga ki wiso, o te leto ta ua autou, o polonga po ni au auna. A wai le loe le au auna, le me mana o el matai. O le au auna ia na alfa longa, alfa tonunga, alu, e pei alfaingo le afonio, kai fa, halu. A kile fa konga pa fa, alu yo, ai au lo se poku pa, halu. Are you with me? A ole wo, e ngofo le leia I lalo. Ma fa so e ke wiso dona fatu me na fa mai fa mtalanga Paulo le kalisi Roma e o le Roma val o ne men tope o mo fa po sumar fitu fa mai ke wiso ia ina o le me foi le o te te o ai o to o suli fatasi ma o lo malo. You are an heir of the kingdom of God. E le heir for le AIR ale HEIR lang ole nga le ele I o le hiske me le mangui le nga ale ele ole suli wa mai ya te oe wa mai ya te oe na e ke la ngonga o se suli e ke la ngonga o se suli ia e alu lasone ia e lo o le suli o malo le tu o e fala le suli na o mea uma le malo tama o au wie le lalo langi le nei. Whatever belongs to our Father in heaven can be ours here on earth. He taught his disciples, Lord, teach us how to pray. And part of that prayer, we said, you ask the Father, let your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. Ia o mai lo malo, ma ia whaia lo finangalo I le lalo langi, pei ona whaia I le langi. Ho lona winga o oe o au o le ngata o suli o le malo le tua a o atali I ma fafino le tua e iai lau pule sei pule lea ya ngā pule e te pule mea le malo o le tua o le whamai a kiwiso I whaiati a te ma ia o amana malo a whamai lo le whitalenga kiwiso na o umai na whamai o te vatu iati o tūki so na le ngata ina malele. Not only he spoke, but he confirmed that declaration or that verbal promise by saying, I give you the keys. So lo no winga wale ngata se fa punga po se fenga inga a wa mai foi mono fatinonga o lo no winga o lo fofonga mo lo mutu o lo yai le mana o le malo le. Are you with me? Are you with me? In your mouth and your tongue contains the power to release the authority of the kingdom of God in heaven, on earth as it is in heaven. That's why I said, mafuana na fatai, o lo fofonga le na, wo yai le pule le malo lea. So se me te tautalangia, e tupu le lalolangi le, ai se a wafo wa I loa, le wa mai fatu tua le tua nyantai, you have the faith, you have the anointing. The anointing that you ask for a double, but God said, you have the anointing. You can double it yourself. Are you with me? Awa o no matua tupu fatu tua yeto. Yeso se meina e sili atu me na faia Elia. O Elisaia. Na ino me na faia Elia. Elisaia le John. Are you with me? So you don't confuse the names there. Man. He didn't receive the double anointing there, but you see in his journey after that meeting with God, when he came face to face with the God of Elijah, his life changed forever. Abale mo maulo lango te malona na siri atu me na ia faia. Na ilo me na faia Elia. Ai sea o le fatu tua te tonu I le tua. Emmanuel. O le me fa na o le tua ia I tatou. Me na o mana o le tua ia o leva na sauni le tua fa unga ia te o ma. O fa lave. Fa sa o fa lave le ka ko. For me be honest with us, pastor. My tau mai ta ma te mako au loing wa mako saungi ka lia me nga pe ki nga
Pe feu ka o mai. Fai la mai le feu bol ki nga. Ia ile ka ua kua la ngai ko ke le manga o feu wa me fai ya si feu o me la wa. Ia ina ai alu o msa i ia ina. Are you with me? Si fa me le feu le tua wo wa tu ya tu o le pule. Ma reko sumaltas. Mark 11:23. It's a tautala to the maunga. You speak to the mountain. You don't pray for the mountain. Too long we've been praying for the mountain. But God has been saying through Christ Jesus, hallelujah, just an evening, a couple of days before he went into the cross, he taught his disciples. He said, I've given you power. I've given you authority. As you see me doing that to the fig tree, likewise, you will do the same on this earth. Now, what over I the fire in the mat, a fappy now for the metal to fire, the might tell the monga, fire to the monga sitia, I will summit and go for you. I want to quite fall of lava in a swap for your situation. If I might fettling a little in a Alaleya Marico, if I upula no sumatolu, a fire me umanite totalangia, it's a talitonu will fire more oil. If I pay now for you on a moa, but to more oil. Amazing is the word of God. Or the matua fire fear. But my I totala le maunga na me fa tonu le maunga alu. Ma e tali tonu e faya le mea na wa faya tuai. Lo wingo faya le fa maunga si tia malu yo ma e tali tonu e faya le mea na ma tupu le mea le na ya jo. Fa mana fianga na tua e fa pena na faya mo e. O lono winga so se me te totala ngia e mata tu la so nei e tupu ya te oe. O wa le o fetala ya ile tua. O fesili ai sa why? Why me? Because you're a son and a daughter of God. Why me? Because he has declared that and he has given you the keys to bring the power and authority in heaven here on earth. Awa umana manya joy, kio le malo, le manana na wa joy. Ai fusia la nei, e fa penana tal yene langi. Ai e tala la nei, e tala moe. Tele me na na le tu e tala lo langa. Ai le ma faina tala la ngai ke mapungi o ya mi nai e a faina ngungu no fofonga. Are you with me? It's good to hear the word of God, but it's much better to hear and do it. Say, do it. Do it. Hurry up. Do it. Why? That's it. Ona fai ngo fie, ona fionga le tu. Mali ye lava pu le ma jo te fa a feta. Wa te le lo wa lo fa o le fa o la ma. So now we have to you have that power, and the heavens is backing that. I've got your back. I've got your back. Hey bro, I've got your back. Yo le si ke mo la ke fa ka ku e la ya se me o ku lo back. Nga back ka o me ku mo ka o ke me ke nga we have so song. Yo wa ba ku le ya sa ale sa malong ya va you got your bros behind you. Well le ko ya me I ole tu. When God said I've got your back, he's there. But it's more than the back. Because when God opened the eyes of the servant of Elisha, he saw a great army of the heavens. Much, much more than the army of Syria that are now surrounding the camp of Elisha. You know what to tell in the tua mata or the auna Isaiah lensa for my tay tayo kako oki laso ne wa ba ke le awal fili le yi lua a tupo le mta opono. There is a mighty army surrounding us. Alai moe ya Isaiah ngang fai ma Isaiah ko ya alu te va ai e siri le tele le awal le langi o lo fa tasi mata to na lo la to. Listen how God opens your heart to new things. E ye me le va ai tanto mata. O me yo mo lo no sa ni le tua mo e alo lo fa atu ya te. There are things we have never seen nor heard
nor conceive in our spirit. But those are the things that God has already prepared for us. Amen. Hallelujah. There's a word that's coming to my mind now. I'm not too sure whether it's from God. But if you're looking for a wife, if you're looking for a husband, there are some mighty women, there is a mighty man of God out there for you. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? Don't go window shopping. Take it to the Lord in prayers. Take your recipe, not your resume. Take your recipe to the Lord. If you want someone like me, you will never get it. Because this is uniqueness from my pastor Tayale. This is very unique from God. Hallelujah. That's the truth. Because God said that he will bind everything that will get in the way of your request. Young people, God has got the best for you. Hallelujah. Don't go by the online dating things. Are you with me? Don't send letters now or email. Go to the throne room of God. Don't do a TikTok so that he will probably see you. And I don't know what TikTok is. Every time I go onto the thing, that thing bothers me. When I go, and mostly girls, and even women, and they will go and say, what's with that thingy? What's with that thingy? Almost a TikTok I go through there when I go through the live. Ale lotu, you know, for the appeal falling or friends. Why do they have the book to the chunks out? Almost every what is it with this world? Hallelujah. You don't believe that you are more beautiful in the things of God. Hallelujah. Hallelujah. So kill those things. Kill those things and go to the presence of God. Hallelujah. Ole upuna mai ele tua ya chau chau nei. Ole Johannes fulurima. Ole fai upe tolu. Fai mai la fionga le tua ina. Wa uma ona teu te wina o tou. Ma wha ma maina o tou. Ina I o tou fua tele mai. This is what God gave me for this morning. So that was my preparation. Actually, I asked God for that word. I said, God, in my heart, I like the teachings on John 15 about the true vine. Anoint my mind and anoint my mouth, anoint my heart to speak and declare your word. And then I saw that verse. It said that you have been pruned and purified to bear much fruit. A le lava to uloina nei lava. O le whamtalanga I, le wa mai ala, tala ia Elia, le tala ia Mose, ma le tala whawhine maua le puna toto. Because those people were pruned and purified so that they will bear much fruit. O inai te vai le aonga nao le vine mauna la, wa umana whai le tua me umalawa. Wa make viso, o hao o le vine moni, o la o tau. A whai tau te tū mau I chau. If you continue to abide in me, that's Jesus Christ, then Jesus said, I will abide with you. See the progression of that promise. For us to have Christ remaining in us, we need to remain first in Christ. Ai le fionga le tua fa mai le whapunga na I le whama le lima, ma le fitu, le fa mai whetalenga ki wiso na. A whai tau te tū mau ia chau o ki wiso lea, o te tū mau fo ia chau chau. O ia te vai, e lema whaina tū mau mai ki wiso ia te oe mau, pe a whai ta te le tū mau mo mua ia ki wiso. E wha whena tū mau ai, e ala lai upu na whamela whionga le tua, amu ia le whalongo, amu ia le e whaitau. Ma tausi ai I, wala tau mai aso so, o le teimita te whalongo, pe o ta whalongo le tai au, ni ma ta whaitau ai la. So, me umai o whawhai I, ma ta olai, e wha penao na whaatasi mai ki wiso ia te oe mau. Christ is not going to waste his time. They're for us. Are you with me? Amen. Read chapter 15. Possibly the next time I'll share, I will bring that.
I will bring that teaching on the true vine and the branches. Avaya ya ongana mai le tua. Awa te te suia fionga le tua. Don't change the word of God to suit our lifestyle and what we believe in. Change our lives to fit into the word of God. O le telo ki msano e vaitaimi nei, wala tu suia le fionga le tua, ina ia whaafetau i ma le mea lai ola, ima mea lai mana na o ai. A le fionga le tua, me fina ngalo i le tua, ia whapena ona suia o tatou langa, e tu sama mea lo feta lai mai ai. Mena wha mele fionga le tua, au tou patasi mai a tau, au tou pipi mai a tau, ona o fatasi atu le ma o tou. So e vavai leina, o ta ue whaia le fatasi nga makiwisu. We have to remain in Christ in order for Christ to remain in us. Not only remain in Christ, the second one that Jesus was saying there, and also my word to remain in you. So me mo mua o ta fatasi makiwisu. Or pipi atu ya kiwiso, I think that's a better word. Pipi atu ya kiwiso, melo kiwiso. O a o yesu kiwiso, o te pipi atu ya te oe. So ila te vai a pipi mai kiwiso ya te oe ma, o ta maua fa unga le fa unga le fa mai ya elisa ya fa alua mai. So when we make the first move to remain in Christ, and then Christ will come and honor his word by remaining with us, then we'll have the double anointing. The anointing that's upon you and the anointing that Christ bring in us. And then you become the power that God desires of you and for me to do his kingdom on earth. And then le ngatala na o ye kiwiso le tatou langa ai fai mai fai kiwiso ma I au tau tu maula upu ma tu maula upu ya tau, and then allow my word to remain in you and you to remain in my word. E lua mea na fa mai ia tu maula upu ya tau ma I au tau tu mau fo I la upu e le ma fai na ato tolta faoltanga pe a fai na antatalia kiwiso ai le se upu yo tau langa. Are you with me? A lot of people have confessed Jesus Christ as the Lord and Savior, but they haven't got the word. The word brings the power of the kingdom into our lives. And it's that power that changes us from inside out. For the word is life, and the word is the lamp unto our feet. And the word of God is the sword of God. O le upu lea o le ola foi lea o le manui o tangata, o le upu foi lea, whai mai wham talanga ngang pa ia, I o I le kalesia I Efeso, o le upu lea o le pelu o lea ngang pa ia. The very word that I spoke it, and I spoke that word is now working within your mind and your hearts. Cleaning you and cutting and separating the flesh and the carnality from the spirit. Are you with me? E te maua le aonga le upu lea o le pelu angang pa ia I le ofu tau le mai tu se o Efeso ai te maua foi I le pelu e fa fai upe suma le lua le fa mai le pelu fa suma lua o ola le upu lo matuanga lua le upu e sili atu lo na mai na I lo pelu e tau fai mai uma na tu e vai le upu lea o le pelu le upu le pena tau tala le taiao na ahe talia ina le upu nei e wha manuia le tua iante o le taiao le nei e wha malia fai le tua le mena te mana o le taiao le nei ai a whai e te le talia ina e le a whai ina I le nei. If you're not going to receive that word today, no, it's okay. The word will remain forever. Amen. But woe unto you. We're going to miss those things that we want. Because these are instructions. Are you with me? O onga yo la fionga le tua. Ai fola ina le simela mele e ai fone ke viso ya o onga le la. Me ke viso o la umala le ya te ya. E le fua mai. Ouch. E le te wina ke va saule tua mai. Te ke ai ke wa par ka le tua ya ke va ku wa pa u ku lu kalima. Le opula le e tipi. E le se so ka ko e manga o tapia I le kipia e le atua. E fa le yongu. E fa le kipi le fa me le to la uma e le fu le pipi ia ke visu. E sa le tu e teu. E sa foi le tu e kipi.
Ya oila ka waka fa ko le tu. Wile tu o ki pia ko le tu bo le ke ngai ku I ke le ko ya ki pilo e. I feel like this is the power of the Word of God. This is the amazing grace of God. He always reminds us about what He has promised us, whether we like it or not. If we like it and actually action what the Word of God says, then we're going to be blessed. But if we reject the Word, well, woe unto us. Hallelujah. Hallelujah. This is how detailed God is. And God always will look at His time. The time for the rapture is almost around, it's only 11, 2 services. Is that okay? If you want to go home, just go home. Let me be. Well, I'm trying to remember where I left the last minute ago. Huh? Okay. See how gracious God is. He's revealing every action and every promise of the kingdom. Those who are pruned by God will bear fruits. But not only bear fruit, when you continue to see the blessings of God, and they will say that will bear much fruit. Then remember the story, the parable about the sower. And the seed fell on the good soil. And that good soil produces a 30-fold, 60-fold, and 100-fold. There is a continuity. There is an increase on the blessings of God to those who hear the word and obey the word. I was going to say, to hear the word and obedient to the word. It still sounds grammatically correct. But me le fiona le tua ona la fo ina le. La fo ina le ku yo ai anu le tu chou ia la ia fua. Are you with me? Alanga ka ngu ko le la au le manguia ki pie le tua kongi o upo ia fa ngale fiona le tua. Now I want you to see what God is saying to us. Are you with me? My calling is to teach the word. It's also taught me. So ngang kipia ya kongi o ya kiu e kele te mo le tu e alu le kiu ngo la ye a foi nei e fu mai o le I fai fa ko anga longo a mai o sala fai ile ngu o le folfolanga o e malama kele I kulanga le wa e kele nga ngonga sapala ya koko ya mavo koko a ele nga e lo fa ngol koko e ngo fo koko fu ma ya o me fa nga ele ai koko ko uma ma kulanga fa pera so wa keu e tele la le temio le tu alu ile teu nga la ye e fu a le la le fu nga ka ko le tu nga kongi o ba ile fa nga le tu le ko fa le tu e lo fa e lo fa le tu a wa fi wa le ko so sa wa le tu le kai mo fuaka e ko keu a ko so fa le tu ki le fu la ia nga va le tu ala ile la le fa la nga le me le fi wa fi fu a ki le la le a le ile la nga ka le ku ya kongi o ya ko sa le tu keu wa chi dia I so ya le aso wa ma kwa fi wa ya le tu la le me rona tongi o ya nga ki wa le tu o ma ni teu ya saulo le tu ele alu la le tu lo fale ai fam talanga ina a Yesu ina ona saulo le tu fa o mai loa mai fa poto ya o mai lo le o avo nyo o awole langi fa poto o ngai ke lo ai ele kasi se la o mai uma awole langi teu ai fa ali ha pe la teu la fusi fa ave e fa nga e fa ngai poa o ha nga mo me o lawo o green sea ngalo ya o se le loku le fa makala ya o le loku nyo la o le loku fa ka meet ele ngi lo se kalesia a fo ngi racing ngi nya fo ngi me kwa lo pa me fa pena la fa ka meet le ya ina put me on the live from Martin Clear ai au ko o fa ka meet fo yo ko po le au fanga mang all right la fo lo yo fa pelo la uma ina you think that it's going to end there but no the story continues on. So for me na umalon fa poto
ona au mai lo le wa ave was sunu lafi. I'm not making that story up. God is saying to us that his word is a light unto our path. And a light unto, and a lamp unto our feet. Mafuanga le mai le tole upu. E malama yo tato o langa me taunta to wolai. Aua te ola e tusa ma winga le lalolangi nei. Aua te ola e whamaliaina lo soifua ma lo wolanga I meo le lalolangi nei. Awa a e ola mo le lalolangi e te oti le lalolangi. E te le ola ma o ola mo le lalolangi. E ta wha moe ta te ola e whavau. Lea wa o mai la o a ke viso. Ma lesi mele te roa wha maone I. O le mata upe sfulu lima. O tasi lea vaenga o onga ke viso. I le fiafi o le paseka. Are you with me? Su tolu, su fa, su lima, su luono, su fitu. Lima le lei mata upu nai vai e Ioane ina. Na wha ailoa ke viso. I le fiafi o le paseka. In the evening of the Passover, and tomorrow morning Christ will be crucified. He shared those 5 books with his disciples. A e vai fa lea lea o so ia e le o tangata ia na launga I te viso I le tolu tausanga. The one that he's sharing the secrets of the kingdom are his disciples, the ones who have committed their lives, minus Judas Iscariot. Tate fa tachena. A e vai ia la fionga le tua ia le winga na laina fa vasenga le tua tu spa ia malama mai tangata. Le fia sa te tauna ia yuta se karo I. Al fa lava yuta se karo. Lana feta like viso wa fa ola ina fa mai no to ai le o to uma. Are you with me? Are you with me? E le na ina le tua se me moni. Mai ate oi ai fa lo mai le tua ai fa ile ia yo lau fifilinga. Are you with me? Wa blongonga wa vela fa mika wa vela al fala al mafuanga fa umi a wa ke lo ngofo se fala wa ke lo fongo ngolo fo. So ele vela la se ngofo. A wa nga ngofo ngol fala ia fa pel fa ka yo vai. Ia pepe o vai ia fa loloa. Ia o paula me o fi kula I lunga ma e pe fa loa. A ngai okay, are you okay? Wa lava nga. Wa lava nga. O e fa mai fa wa pe pasta fa mo mole sa no mole yoi. O e fa mai wa lava ia nga o mi o le la. Wa fia ai ka ngaka au nge la ngonga lo leo. Na. So o le wa fa lo uma mai ala ele tua me ia. O tau te I fatasena. Wa mai umala me ia o le malo le mo tatou. So o ia na te vai ai o oe ala ia mau e fa lango le ia yo me uma o le o ta fa longo le fionga le tua matau sta ia wa me to le wa matal ta to fa so I le Ioanes fuluono tolu ai man to fa la le Ioanes tolu fatu o se tasi le o nga po fa fetala nga ke visu I le fia le o paseka. Are you with me? Ioanes suma tolu fa tasi ia. O fai lo atu nei mea nei o tau mawena manuia mai a tau e maua o tau I popo ngai le nei lalolangi. A I o tau loto te tele wa ou manu malo ai. O lono winga e lepe pelo le tua ia tau e. E uina e talia ma o talia ke viso e ve malim falo e tato langa. E maua tato I popo ngā. E ei tanga me teime mo tau I popo ngā va pepe ia wa le alofa mai le tua ia tau. Le ai. La ia alofa le tua ia tau e. Ai pera fai mai pasa tala te au nei. E hau ngā popo ngā. E nga poponga o poponga nga tato te vala au atu ia tama help hallelujah poponga ia fa vala ko help ava ko saule le kinyemu ai saule pi le kinyemu la me so songa ko fa mai la ke le vala ko ke manga o le tua e ko vala ko o fiso le o mai lo man ko se uma leo me ye lua a saulo leo fa ke mana o ya toi a life o ke mana wa ile tu ya uma lo nga o le ko mi se sau ya pe lo mo maka a wala wa hu na mai le tu so ya wa lo mai le me ku pu ka ko langa nei hallelujah ka ke ka le tu o mai le tu so ya ka ko ke en e sia me langa fa mai ngal fai ayam le kimpo are you with me? Vai fai si bafa o puyo que la foi le taona so ina te va langa le lo le tu so le mata o pole suma le mo fai lo ma yala ke viso yegi 15 Jesus revealed the heart of our Father for us and he said let not your hearts be troubled trust in God trust also in me
That's the love of God that we're talking about. Hold on, my son. Hold on, my daughter. I'm here. But he will still allow us to go through. He confirmed. And then Jesus said, I chose you. You did not choose me. Are you with me? Lang lai le yo ofo ya lai la foi kom fai la ko. Ai vai ko pe wa ka wa lu ngo fa ma si o lu. Ya fa ko le vai mo pa. Ai ko pa ai ko kongo se pa yo. E ke vai kom fai ali si pa ai lu. Ai wa ko ali si pa e kom fai ki nga o la mo ngai mai o lu. E fa ngai le si pa yo o ke alu ya lu lu. A o le tua a si o le tua. E si ya o mai le van. A va ko o lu mo. Si ia de tuata vita au mai al ngofuanga e a fo nye o leo ai mai ya mamo au mai alu kuilu mo al fo nye o le amia a saulo. See, our lives are full of biblical examples of how to change our lives by believing in His Word. So ola wa ngani ya tanto. Tātou e nei te le fia la fionga le tua. O te au ngani ia te oe. A mata tu le aso nei tau mawhai e whai tauri tu spai. Ai a wha ben hai keno kai mwhai ngaluenga. E ele kai mei kal whai ngaluenga ka ua o le kai mo le break. O la ngā loe ke kango e lolo e break lo ma fau fau lea. I lo kango lolo e kuso e whai malo ma fau fau se ua. Lai kilo mai ka ngaka. Lai kilo mai. O lau mea lai whai ngau e ngau la fionga le tua. Ai alo le toilet. However, I speak language toilet, T-O-I-L-E-T means to I let them to bother with my mind, or do I want the word of God to live with me? Na elo lo le toilet elo ngo nga ya awaku ka ko le lo la ki ko kongo lai e mafakia o ko kongo o le ngo fanga fa mai ko come again another 10 minutes or 15 minutes. Ala wa ya lu le upu. Are you with me? E fia malama o tatou wolanga, e ka ko ki mumuse alu ia ina. Mela na fa me ko nitu. O le ti Apollo foi le po Satan. E sau e faulinga mai o ia pei o le malama. He disguised himself as the light. So na sau ka ko mulu le o mai ka ko. Po tatou oi e se ai fa fetai ia ile tua. E lo me tu fa fetai ile tua le o mau I fo ile la. La ko se pupung. E le loka nga ko so lo me ngapupung e ko ka kala ngo fisi kai me luma na ia fa pena ona tato va ia ile asole o le fa sa te rongo ke visu e tolu sa te rongo ia na on the day of the crucifixion with 3 crosses and there were 3 men on those crosses. Everyone has a story or a testimony for us. Alanto umana to tolu sai lungo sa tolu na tolu e tofu ilanto man mo mau mo santo. O le sile chutam tau o le sile chutam vale maleli o le ola la le nga tolu. Tato mam la me to tamalo lo to luo ye sai au tafa o le lifa o lo ke visu. I'm just about to sign up now. So I want you to bear with me. Team, can I have you up there? We're going to have the altar call. Hallelujah. To lola to ina au mai al tu spa ile tala na ia te oe. E o le taimi muli. E mau ala mano so se tas. Ile taimi muli. It's a God of the last minute as well. He said, I will never leave you, I will never forsake you, even unto the end of time. The end of time for this man was right there on the cross. Pai mai lo tala lista malo a fai o oe o le alo le tua. Fa ola oe ia te oe mai maua. Ai fai mai le tala lesi tu. Fai mai so le. O fai sio le mafofau. O ta ua te taula ta sala.
A o ia nei, e leise me alai ona sala o ia, whaiatu lo o ia ia ke viso, lele ie, a e o ilo malo, mana tua mai a. O le aso le nei, tate le loa pe tate auria tae ao, tate le loa pe tate auria le afiafi. A le teimi ne o le ua mai lava noa, e lele ia te oe ma. Le tua na ia feta lai, a whai tau te tū mau mai ia te au. A tū mau fo ila upu ia te o tau te fua tele mai. A le tua fo ina ua whai loa mai, a whai lama tau te leo sta ila upu, mau tau le fua mai e ui o lo o whawhanga ia te o tau e leo noa. E whai pena ona teia o tau, ma lafua ina, wha poto ina, ona susunu ai lea. E te whiwhili, pe te manao i le afi le wha wawau, e le matineia, pe te manao i le tūlanga lea, le ua whamaila fionga le tua, e te nofo tupu whatasi maia i le ola e wha wawau. O le tua e tua wanoa. You know where you're at today with your relationship with Jesus Christ. You know what you need. Now is the time of the altar call. This is a time for you to make up your mind whether you're going to go with Christ and to remain and abide with Him, or you're going to continue on until sometimes in the future. We can never control our future. Hallelujah. Tato te le lol te me fio mai lele. A ava no fa pene, a wata to te misia. A ye fo ye so mana onga se mai po se ala se mete te mana oi. Wo fa so ya te oi le se me fenga tai le tua. La yel si le fanga ne tua le me te mana mi le fia fili nei. He knew what Elisha needs. He also knew what he had for Moses. He knew the problem that Moses was going through. Na malama le tui fa fitauri le fenga I Mose. Malama le tui fine lea na fa le tonu I tau sanga se fulu ma le lua. A le aso lava na lato fili ai mo le tua lea. Na fai e le tua le va venga mo ia. O le fifilinga na ua vatu ya te oi. Mai le tato pese. Let's worship Him as we open the altar for you to come. Come to Him who has been ministering to your ears and your heart through His word this morning. Sau ya te ia na le nei whanongolongo I tai au le nei. Sau le tua leo Elia. Sau le tua Elseia. Sau le tua le whawhine puna toto. Sau I le tua lea o Mose. Se itali le tua ya te oe. Usul tato pese le wala au. Atu le wanoa ya te oe te sau loto ai. Come in faith. Come and receive. Lord, we thank you. As your people are making their way to your throne room of grace, Father, I call upon you in the power of Jesus Christ, my Lord and my Savior. I call upon your anointing, Holy Spirit, the anointing that breaks every yoke and every burden upon our lives. Set us free. Open our eyes, so great I am. Open our eyes, Holy Spirit, that we can see your will and your purpose in our lives today. Open our ears so we can hear your voice and be led by you, Holy Spirit. Tama awa ngai mai lau whanau ya te oe. E na e bala awina ya ala le swafa Yesu Keriso. E na e fetala yai. Tau te le I filifili ya tau. And au filifili ya tau tau. Hallelujah. Let that song be your prayer. Hallelujah. O oe o le fai ipu te mā. E ma fai ona e tue whawhawina I matou o mea. Wa tue taita ei o matou o langa I mea na matou whaia. A wa matou o mai lau no whali. O matou o mai lau toto Keriso. O le vai e whamamaina I matou le tai ao le nei. Le pasharamana rabaha shedne. Let your word cleanse us, Father, as you prune our lives once again, so that we will be able to see that you matou loa I lea. O lo fina ngalo mo I matou le tai ao le nei. O lo yei foi la tau o lo yei mai.
E iei manaonga ese lo iai nei. Tamana e fetalai e manino na matou whalongo. O ai e sau ia te oe le toi foifua. Let your will be done in their lives right now, Father, I pray. Yera baba shato. Liteya halamanda raba shote. Hallelujah. Hallelujah. Faya lo finangalo yung matuulanga ili tayale nei. So finangalo ia faya lea o te tuatu o au atoa. All eyes closed. Mo inia tu peu fufonga famal mole. Hallelujah. O longo ai le no fali o le sili ese. I o mana tuna tunga le tai ao le nei. Your thoughts are loud and clear in the throne room of grace. If I pay on an iai le whanau naua nei lo loto. La lava le mea nei te whanau nau iai. Sauni fui tamai tali ia te oe. Ai sea, nang wa umona ia fetalai. O te matamata i la upu, ina ia whataunu le mea a wina iai, ma ia manuia foi, le mea ave iai la upu, i le tai ao le nei. O oe le nana e manao i le upu le na, ma sauni foi la le tue whamanuia ia te oe iai na. A le mea mo lama tātou te whaia, tātou te manao mia Yesu Kiriso. The word this morning said that if we remain in Him, if it's a question of doubt, it's a question of decisions. It's a word of decision. A fai e te tū mau ia Kiriso. Whamailo Kiriso, o au, o te tū mau atu ia te oe. O le mea mo tātou wala au, te whawhawina tātou mawhitanga ma Kiriso. A fai o e te tūlai i e te li tailina Kiriso. Leise mea whenai o i le tātou tue tau tino ai leo o ia, ma vea mali i ma whaola i lo wolanga. Whai mai whitalai ngā lea tua. So se mea te tala ina i nei, e te tala fo i lang. A e fusi e foi, e whai e le lang. Tātou te tala ina le no whali o le lofa tūnoa. Ina ia whapena o nā whio mai ke visu ma whamanuia i a te oe. Te e vea oe o le a whawhine ma le a te lii. O le tua. Pa oa o mai te talo nei, whawhetai Yesu Kiriso. Wa o langona lo whetalai mai. A whio mai, mai tū mau mai i a tau. O hau foi, o te tū mau watu i a te oe. O te wala watu a nganga pa ia. Na ia tū mau le upu. I lo wolanga. O au foi. O te tū mau i ai. Whao umai i a tau. I le tai ao le nei. Vea o matangata fau. I luma o lau si le whanga. Whaafetai Yesu Kiriso. Amen. Te mine o mana onga. A umalawa o mana onga nei na awha peo se mai. Tu leo lo a au i le meo lo tino nai te mana mi. If you're here for prayers of healing or deliverance, just place your hand on that part of your body that is affected. Tu leo lo a au i vaengo lo tino le nai a whaina. A ia e tali tonu, ma e vai atu iei na e whai e le tua le venga mo oe. Ma reko e sumaritasi, whai upe lua sumalua whai mai ma reko. Wha tua tua i le tua. Lo futolo a wae moni o te whai atu ia te oe. Ai whai atu le maunga si tia, ma e tali tonu e whapena o na tupu, e whapena o na whaia mo oe. So place your hands on that part, that affected part of your body, and have faith. See the word of God in Mark 11, 22 and 23. Because God said, I watches over my word. And this is Mark 22. Have faith in God.
verse 23. Verily I say unto you, if you command the mountain to be lifted and cast out and believe it is going to happen, then you will see and receive what you're praying for. So tu'lelo lima ia ina le vaenga na lo tino. I le swafa I se keviso. Fa ton wai lea. I vai inga malama I o lo no tia ai. Ia tino I lantou nei o lo tutu I o luma tama. Lia ina ese malama I le tae aole nei. I le mana le swafa lo matua li fa olo I se keviso. Le toto pa ia fo I lo matua li fa olo I se keviso. Sa tania fa ton wai lea. Iau ngā luenga leanga umalava e lia ina mama ese mai I tino umalava I matou I le tae ao le nei a wai le eisau pule o leo toi eisau wa ia I o matou tino o le malu lea o lo matou watua a wa wha mama ina I matou le upu a matou wha longo le tae ao le nei o feta lai lo matou tamalo matou watua wa wha mama ina I matou I lana upu wana tau te wina fo I matou ina ia fua tiri mai o matou langa alu ese le satani ma le tai au le nei come out and take out all your infirmities in the name of Jesus Christ from my people this morning, for we have been pruned and we have been purified to bear fruits. Therefore I command you, Satan, right now, you are trespassing. These are the properties, the sons and daughters of the great I am. Hallelujah. Let's worship him. It is wafo kevisu. Fasa loto ailea. Moi lato umalava. Ie foi le tamau ainga. Father, open the floodgates of heaven over your people. Financial blessings. Te tala le tamau ainga. O le oalo matou tamau. I lunga o lau whanau le tai au le nei. Hallelujah. Hallelujah. Abela io lau vi ina le nai le tua. Talisonu o tali le tua yo manaonga. Believe that God has heard and God has imparted that blessing. Ya te oe. Via le tua sisia o tato li mama. Let us praise. Let us praise the Lord. Praise the Lord. Let us lift our hands to heaven. Oh, we praise you, Lord. Let us praise you, Lord. Hallelujah. Lord, we worship you. We worship you, O great I am. Matou te whawhetaya lo whamano wanga le le tama. Whawhetai lau whao unga lunga ya I matou. Whawhetai whapupula o matou mata. I le whatuatua wa umana e saunia matou. Hallelujah. Whaya lau finangalo yo matou bolanga. I le aso le lo matou watua. Hallelujah. Blessed be your name, O great I am. Epese ai olo uanganga. Ia che oe. Ia fo ia chula ia. Ia fo ia chulo no fuanga. Au e vivi ia pele vi ingale nai le chua. Make your way back to your seat as you continue to worship him through that song. Epese ai, olo uanganga, ia te oe, lo wali whaaola. E sili lava oe, e sili lava oe. Tatou te talo le li. Tatou te talo le li le ngangana Samoa. We pray the Lord's Prayer in our mother tongue. Lo matou tamai. O le la. A ia o mai lo malo.
Ma ia whaia lau fina ngalo, i le lalolangi e pei o na whaia le lang. Fōa i mai, ia te i mātou le aso nei, o a mātou mea e aing e te tau ma le aso. Ia e wha mangalo, ia i mātou wangsala. O i mātou foi, wa mātou wha mangalo atu, ie wanga leanga mai ia i mātou. Aua, e te tai ia i mātou i wha o sosonga. Ia e la vea ia i mātou mai le leanga. Awa o oe ou le malo ma le mana. A toa ma le vi inga e wha vavau la ve tatou alalanga. Lala le mamalo le tua, whamanuia le tua. E toengo le o naso sa pati. Amanuia whai le tua le o ngā God bless the children's ministry for their onga in the afternoon. Ya, whamanuia whai le vanyaso le asavalia. A le vi inga tu mawatu ya teia. Pati mo le fonga le ekalesia. Wa ia fofuanga ia ma fa longa mo tatou. you